ingoma izana angithi lento isuka ivuselela isuka iphakamisa umoya wakho ukuze ubambe izinga thizeni. It's evoking and invoking ispirit esikuwe. Umuntu nomuntu ephila unespirit esikuwe. Wena mfana bese mkhohliwe kuwe. Umuntu nomuntu unespirit esikuwe. Singaloya ngokumemeza but umuntu lela ihlalelana elizofana next week imemeza ngeke. Sememeza okugcina ukuthi hayi mina ngiyahamba. Ibekela ifoni yakho mfuna ungenze lento ndini leto ishapi neshisayo kanti ugesi ungekho naba yeke kulokuthinta manje yakena manje right yenza lento nanokuthiwa ishapi neshisayo to ishapi neshisayo nethi lento ukungikhuma lapha ngedata hotspot ante sporting uzose shapi shapi neshisayo ungenze lento ishapi neshisayo mfana wami good kada uqale phone yini ngimfatho mfatho right yabona indaba zikamoya zikabili madoda sometimes ngiyangivuke nje ngithole ngifanele ngifundele nje abanye abantu izinto njengezibhalayo ngiyabhala angikopishi noma ngenza ama cut and paste ngiyabhala mangibhala mina ngiyayizicabanga sometimes ngisuke ngipossessed because mangibuka nami ngizama ukuthi ngirefer the writings to nje imbhalo and normal writing iyala ukuba noma the laws of nature azivumi ukuthi yonke lento engibhalayo ingaba normal. It's too much for being normal. Are you everybody there with me? I'm letting you yeah iko na la sefike yeah baba nje mva kwa ngisena kuyazoloya phela right yabona mina ungabona ngenza oku preamble nyana. This is called a preamble, isingeniso ebhukwini bathi kune preface ngokwinto encancane lokubhaliwe kodwa kunesifaniso sokuthi ngabe kwenzekani phakathi kwaleli bhuku lelo. Ngabona ngibuya lapha ngimala ngiqala ngani sokukhuluma ngithi mfana kathathe lento yakhe ampompolo. Ngiyabe ngisensa ezinye izinto engingazifuni kubantu. Ngibazonda abantu abaweak. Wena angifuni ukubona. Good. Nina babili bafuna abantu ababekezela kuze nje kudlulele. Ubekezela kunama limits. Ndoda angifuni mina umuntu osuffer ama defeats repeatedly. But sometimes izothini because esikhathini esiningi guys you consult something ngokuvula lapha ekwenziwe yonke lento nepeyito abanye nje uzugcina nawe uzuluza nama break okuzimaintaina ngale nengane lokupeyito njalo kuyaphalazwa besuzwa amathumbu akahlala seyaxega ngaphakathi namaphaphu sahlale phezulu namahaya akhuphuka njalo mawenza amaphaphu aya expand uyabona agcine nje nawe uyayibona lento le njalo ngithi expire kukhona. So now at the end of the day, amaphaphu akho ayenzeka kanjalo wena uzobuzama ukuyothola usizo. Kodwa uzothola usizo lwakho yabona amanye amadlozeno abheda guys ngoba xosha yabona le ndindwa lezi zabomkhulu wena ezaxoshwa la ekhaya ezibuya ngenkalo uthola ugogo vele kwakungazwile ku attached to a spirit of poverty nabangana abangasile nje ngalo sokuzothola wena weak wena uliphantsula kodwa yabona lo ngizomkhipha ufucking kuyabuya kuyangena naye uxoshwa ngogogo kunjalo la ekhaya namba amadlozi akhona la mhlawumbe afika 100 alika for madam baba nisanda sami ngithathe intanda ningavele nisho intanda zikho la nisho lo badota bafana hlangisana abantu ningangena ngengenenze lutho elungene nebhaket leli izitulo ziyashota ngengenenze lutho akukho kube ngikwenza abantu engikwenza abantu kuhle kodwa ngiyaphosisa mangithi kuhle kodwa ngoba one day if I wake up in the morning feeling ukuthi deservedly wena kumele ufe wena ukuze lo aphile kahle and I've got to make sure ukuthi wena uyafa ukuze lo aphile kahle ngoba ngikhathele kulokho engilungisa. Uyabona izinyanga nabaprofeti omboro kalokho esithandaza thanda ngoba uthandazela uRamaphosa ngathi
bamlokuzile akhona abamfakayo nje. I'm no stranger to that. I've been to royal families bonke ababuselelizwe akekho engakaze ngiye endaweni yakhe ngathi okay kodwa yabona lo mfana uMboro uthandaza uThuvi bekufanele ukuthi ngabe uvela wafuka abambura amapoza lo muntu akafe next week ukungena omunye sikhathele ngale nto yokuphela kwagesi load shedding uyabona le nto bona lezi ngama-comrade makhuluma kanjena zibambo amehlo ukuthi ukuthi iziquleke uzoyenzani babona la ukhona ungena endaweni erongo awuna-chance kumele ucomply nje if you cannot beat them join them ngingumuntu wakho wapana nama-20 miles abantu seniboshwa nibuyala yiko ningangena ejele msholozi ejele hawu ubani msholozi umbona umfanana Amara, if I never recorded it, I'm going to check something. Umona to Suzanne. Asimona. I'm going to Mas no Mas. About to Suzanne, Zuma, no Cocktail Zomzas. Yeah, Sam Zuela. Hey, Umpana never tell me figure code, but I'm so far never to go is married. I'm a coupler in. Then find a to go, but we talk with the time before the time. I didn't got us in full like continue up feeding. Oh, Indaba yakhona asayikhuluma thulekile mana sazocheka ukuthi beberekhoda ngalo ngaba kule phone le izinto ziyenzeka bese sibuya futhi kokuni siya consult madoda senihambile man yabona njengawe wena oqhabe ihlathi umzulu abamazulu ngazi ngempawu ngani wani abaqhabe ihlathi la ungubani ungozonke ungubani bavele banquma umuntu bapheke neshewu umthuli yebo ingabe uzothatha manje umama wakho wayepayizile yona hayi bamthuli izo lakhona ngathi uright into mntana umama wayephayisekile silungise siyalungisa hayi kuthiwa yena thula mkhulu inhlamba phela kwenzeka ndoda athi abazi umama wathi mayelatiside wasephosela wafika bakusika sithi hayi ndoda awudingi wena na plastic surgery lento siyilungise emoyeni ke lingabo sihlale sinjalo thina silungisa kuphi emoyeni sibuyisele kwapha spiritually guys abantu they need to understand ukuthi lezi zinto lezi zokuzalwa sibongo in zinawo umthelelo entweni nokubhayisela izinto kodwa ngelinye ilanga ngizokutshela ma uthole nje a good directive spiritually lezo zinto zijika zingasebenzi kunabantu owazalwa efetshweni le esifuleni ekhoneni emnyameni abaphethe izikhundla ezinzima baphila kamnandi yonke into yabo nje right they are living big wena ozalwe kahle endlini ebhedeni uthole ibhedeni ekororistoni oba akelibize ibhedeni ekho wena uthola udonsa kanzima wena unomama nje nobaba wakhonile so lezi zinto zizikade ziya ngokuthi how is your amalakhies wakho in life yakho channeled plus 30 hello that's 33 what Ireland hello